reprezentativac Srbije Zdravko Kuzmanović. Ninković, Pantelić, Kolarov. Lopta je ponovo pogodila igrača sa Barskih Ostrva, Jovanović postiže gol 1:0. Za reprezentaciju Srbije ovo je prvi pogodak Milana Jovanovića u ovom kvalifikaciju je Davidsen. Stanković, Kuzmanović, Kolarov. Opet ostavljen 1:1. Ne znam zašto ne udvajaju Kolarova. Kakav gol! Tošić! Veliki deo napada srpske reprezentacije išao je po levoj strani i ovaj ne udvajaju Kolarova i on to koristi. Praktično njegova druga asistencija, strelac Zoran Tošić, 2:0 za reprezentaciju Srbije. Evo tog pogotka ponovo. Ovaj drop kick, udarac Zorana Tošića je jedan od lepših golova reprezentacije Srbije u ovom kvalifikaciju. Nije uspeo da pobegne Gregersenu. Holst, iza leđa mu prolazi Benjamin Sen. Dobra akcija, imali su veliku priliku i iskoristili je Paranje. Benjamin Sen postiže pogodak u 37. minutu. Holst se izvukao. Benjamin Sen postiže pogodak. Kolarov, ponovo 1:1. Kolarov, dobar klizeći, namešta se Kuzmanović, gađa i pogađa! 3:1! Godine večeras igra 41. utakmicu i postiže 5. pogodak za reprezentaciju Srbije. 5. pogodak.